Pasa wang'ado tong' wadhi Garissa, jopuonj kod joriemb bodaboda nombago ng'anyo boma ma Garissa ka gikwedo nek ma japuonj moro kar ohala ma Bula Mzuri alwora mar boma ma Garissa. Hilary Ochieng ma jahigni 27 mane puonjo e kar tiego jopuonj ma Garissa wachore ne ochung' kod rowere moko adek e kinde mane oriembo pikipiki mare kendo kanyo ema ne gichuoye gi pala kendo wito ngimane e kar thieth maduong' ma Garissa kama ne oringe kode. Jopiny go osea apisas mag obila magikone oninde tich e kinde mar timbe ma maundu medore e gwengego. Na niko na huzuni sana, kila wakati tunapoteza walimu, wanabodaboda, tunapoteza vijana wadogo sana. Huyu kijana Ochieng hata ni kijana ambaye hajaoa, hana hata mtoto, ameuawa. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia. Tuko na huzuni na what we want is justice for Ochieng. No justice, no peace. Sisi kama wananchi ambao tunaishi hapa Garissa tumekosa haki. Sio wale bodaboda, sio wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hizo, hata wale ambao ni watu wa mijengo bado wakipitia sehemu hiyo wanapatana na wale wahuni. Sisi tunataka kuambia serikali hii ya Garissa, ikiwa wameshindwa kusimamia usalama katika eneo hilo, sisi kama wanabodaboda, sisi kama wakazi wa hapa Garissa tuko tayari kuingia huko na kuweza kutafuta wale ambao ni wahalifu. Kijana amefundishwa hadi university, hajafanya kazi hata miaka moja na tayari anarudi nyumbani akiwa maiti. Justice! Justice!